این بازی میشه یا که نه یا که وا بچه اوجه بچه هم سیم یخشی روز 25 سال ساعت 13:00 با وقت تاجیکستان فینال بازی کادیلاک اسکالایت یا خانه در سنتر دوشنبه 5 تا یک کلاس 212 دو تا دیگه لامبورگینی کاروت اون او بود کومه خونکوخی کی ملاحت نظیره لایکه زن کدام نفری که 30 دانه بلد میگیره یا بلد ای کانسر که همدم صابیر پدرکش میشه با هم قبلیتوش در دوری برابر بازی میکنه کانسر تماشا کنی تی به پولش کدام نفری که کادیلاک اسکالایت میزنه کلی چای دستی همدم صابیر قبول میکنه همین کاروت لامبورگینی رزدی کلی چای دستی فرزانه خوشت میگیره کلی دی کاروت دیگری را ای دستی دلاور میگیره ای بچه خلاش داد بچه امکیش داد ایو چرز میکنن ای وای میکنن لو بای بازی دما جواب میگم با 55 تومان میزنی در بودجه زندگی $150,000 پول میآید کدام نفری که 1200 تومان در بلد میگیره یا تلفن پدرکش میده با هم قبلیتوش در دوری برابر بازی میکنه ماشین برد کردی کانسر دم برای دبا اینجا یا تو میگی اون ماشین میگیری میره یگام آدمیزا تازه خیلی بازی قیمت ماندگی نیست این خیلی ماشینای واگن سوژ ماندگی کدام نفری که بلیت میگیره اینا این پرویز یا که اینا بلیت چا پرویز کپ گیرمون نمونه بالای 3 تا شو جایزه 30,000 تومانی اینا ما پدرکا بالای یک کلاسو 10,000 تومانی پدرکا برادرای عزیز کدام نفری که میبیاد دزال میشینه اشتراک میکنه این همی لکسوس پدرکش میشوه روز 25 سال ساعت 13:09 با وقت تاجیکستان مرحمت جنبستی بازی کادیلاک اسکالایت که در بازی مهرورای با اشتراکی صنعتکارای هم تاجیکستان و هم ازبکستان رفتیم اون او بود کومه خونکوخی کی ملاحت نظیره لایکه زن چشمک زدی و گذشتی دینه ترسیدی که با چم نبینه ترسیدی که چم نبینه برادر عزیز کانالی مهرور میدونم عبداللهیف تیوی بازی گذشتهش تماشا میکنه در کاخی سروش چه گذشتگی بعد دیل پرقتی مرحمت میتونه میلیون فوزه بلیچه خریداری کنین روز 25 ساعت 13:00 با وقت تاجیکستان فینال بازی کادیلاک اسکالایت با شو پروگرام همدم صابیر فرزانه خورشید و اکد دلاور ای بچه با 55 تومان میزنی در بودجه زندگی $150,000 پول میآید انا ایرا بازی میگن کدام نفری که 1200 تومان در بلد میگیره جاش دیگه تلفن پدرکش میشه نه کمه بچه هیچ نه منم در بازی میمونی گوش کمر هم بلد گرفتن نمیتونی کو خیلی لایک زدم میتونی بچه کو یا تای لایک صاحب یا نمی لایک اریک 350 میشه کدام نفری که 30 دانه بلد میگیره یا بلد ای کانسرت همدم صابیر پدرکش میشه با هم قبلیتوش در دوری برابر بازی میکنه نگاه که بچه کانسرت تماشا کنی تو به پول 30 دانه بلد تو میزنه صاحب کادیلاک اسکالایت میشه یا صاحب کاروت لامبورگینی که آدما خودی دبی میرفتن برای این ماشین صورتگیری یا کلیپ کنی باش مولا زنگ میزنم میگن اکا ممکنه در ماشین یک کلیپ کنیم یا صورت بگیریم اینا رنگ بینو هول پرس ای بچه این بازی چی شید این بازی میشه یا که نه یا که وا بچه اوجه بچه هم سیم یخشی همه گفتن که روز 25 مکه قوافیز آوردی نه که دبایشون برنده نمیاری برنده بازی ما پرویز یتیموف پرویز کبی خیرامان برنده فینال بازی کادیلاک اسکالایت که این بازی اکسکلوزیو نه این بازی نمره یک این بازی که در تاریخ بازی مونده یگام آدمیزا تازه خیلی بازی قیمت موندگی نیست این خیلی ماشینای واگن سوژ موندگی نیست لوبای تدبیو ما تو بالونی ماشین ما لوبای تدا جواب میگم تو دری خونه تون میبرم ای بچه یه بار تو ماشین سپوری ما رو لوبای ماشین دری خونهش بردگیم در هوا نسپاریدگیم با هم خاطر ماشین سپاری که من میکنم بازی که من میکنم لوبای بازیم دما جواب میگم در همین بازی ها یگانه بازی که من شما در سوید میتم که بلد بگیرن این همین بازی هم میدونی بچه خاطر با خاطر که ماشیناش قیمته با خاطر که ماشیناش نوایه بچه بلاگر نباشی میگم من هم ماشین زدی بلاگرت میکنم برای که 1 میلیون پراسموتر گرفته لوبای کسو ماشین هم میشناسه همین حافظی نه باشی میگیره حافظت میکنم خسته پرویز رپرد میکنه کدام نفری که بلیت میگیره اینا این پرویز یا که اینا بلیت چا پرویز کپ گیرمون نمونه بالای 3 تا شو جایزه 30,000 تومانی اینا ما پدرکا بالای یک کلاسو 10,000 تومانی پدرکا لایک بیمون جانو بیا لایک بیمون جانو رقص بکو جانو بیا رقص بکو جانو همین کدام نفری که ای بازی من ماشین برد میکنه خیلی پروست تک ماشین برد نمیکنه با رقص بازی و با توی تماشاش باز ماشین برد میکنه ای ماشین برد کردی کانسر دمه برای دبای زال یا تو متی اون ماشین میگیری میره ام دوریزا کدام نفری که بلد میگیره چی ماشین نزد ای همو دورین زال کلیچ قبول میکنه میره و برات ای بچا
55 сомон. Кадом нафаре ки 1200 сомон да билет мегире, я телефон падаркаш мешам, бо ҳам қаблетош да дури барабан бозӣ мекунанд. нигоҳ ки замонае ки омаге ба 55 сомон ту метавонӣ соҳиби Cadillac Escalade шавӣ. не ки ёддорӣ Парвиз сове ки худмон бад ҳамин мошина мо дар жвачкаи лове исайку да картинкаш да ҳамхелӣ медидем. ана ки дидест ки мо ана мошина овардам ба 55 сомон ту да метавам. бародари азиз, натури мошинош натури мошинои биқагия, натури мошино инамҷа мондагия қаторай. ягон мошин аренда нест, ягон мошин иҷора нест. десе ки чанд видео шид кадестем партофтестем. шумо метонен дили пурқати бо я бор дига билета бихар, биё да зал биши, бозира пеш тамошо кун. бачаи холаш да дод, бачаи амакиш да дод, иё через мекунанд, вай мекунанд. бародари азиз, нигоҳ кунед бозира. шумо мехарен, ай пишти экран не, ай пеши мебиёи, рӯ паруд бозӣ мегзарад, тамошо мекунӣ ба 55 сомон. марҳамат. агар ӯ ҳам чашми худаш да боварӣ надошта бошад, значит ягон кас дар дунё бовар намекунад. бача ман ҳам шуморо гуфта будам ки ман ҳам честни бидани бозиро ман ҳар як тайтада нишон метавам. кадом нафаре ки мега ки ҳам бозӣ махинатса дорад, ҷурааш да туғрӣ мекунад, биё брат як ҷура да туғрӣ ки як калити айон эс 200 000 сомони дига пулот метавам. биё ки як ҷура да туғрӣ карда битон. бача мардак ӯ мардаки несте ки ай пишти телефон да комментария вақ кунад. мардак ҳамон мардаке ҳасте ки гап зад гапиш да ҷавоб мегам. хенестай Парвиз, рӯзи 25 числа соати 13:00 ба вақти Тоҷикистон финали бозии Cadillac Escalade ё хона да сентри Душанбе 5 та Е-класс 212 ду-тай дига Lamborghini Corvette. кадом нафаре ки Cadillac Escalade мезана, кали чайдасти Ҳамдам Собиров қабул мекунад. анами Corvette Lamborghini ра зади, кали чайдасти Фарзонаи Хуршед мегирӣ. бача калиди карвети дигари ай дасти диловар мегири. шоу меган охи я шоуе ки мекуна ма одам да ақли одам туғрӣ намегирам. дар финали бозӣ ҳофизи топи номер 1 Узбекистон овардистем. ма бозӣ мемонам, ана хеле бозӣ мемонам. ма дар любой бозим ҷавоб мегум, дар любой таш. дар балони мошин мам ҷавоб мегум, дар бозӣ мам ҷавоб мегум. любой нафаре ки доверия надорӣ, марҳамат биё бозиро пеш бин. бача ба 55 сомоне ки ту каждый ден просто так расход мекунӣ, ана 55 сомон метавонад тра соҳиби Cadillac Escalade кунад. ана 55 сомон метавонад зиндагии тра дигаргун кунад. не ки ту 55 сомона каждый ден аҳамият наметӣ ку просто так расход мекунӣ. калата кор фармон, ана 55 сомон метавонад тра соҳиби анами мошино кунад ки 10 сол зиндагит пеш мерава. фаҳмидӣ? Cadillac Escalade зади 10 сол зиндагит пеш мера, ай такси ба такси мегарди, ао такси ба такси ки каждый ден мегарди. просто я бо риски рӯзи 25 числа баъд бин чига меша. бача ин риск кади фоида мебинӣ, риск накади ҳичи намеша. ӯ гапи ки мардуме ки меган дуруғай дураим те бор аҳамияте. дар ҳамин дунё одами доранда ҳеҷ вақт каса гап намезана. одаме ки гап мезана ӯ дар зиндагиш ғайри ҳамун сояш ягон чи надора. як бор аҳамияте ҳам нафарое ки меган дуруғай пишти ҳамура нигоҳ ки ғайри сояш ягон чи нестай. просто даҳани беқолаб доранд. фаҳмидӣ? ин замона ҳам хешта кадоме метавона оши ҷоно шава. ҳаракат ки зиндагита муҳим пеш бар. ӯ омадан рафтан любой кас метавона брат. пагам рафти баъд ити айсарити ячи бимона. наган ки ин просто так омада рафт. фаҳмидести як зиндагӣ чиай? зиндагӣ ӯ маънае несте ки биёи бара зиндагӣ да фақат ҳаракат кар. дар зиндагӣ то ҳаракат накунӣ ягон чи намешад. хиёл кардӣ ин қадар одам бизнесмен, ин қадар одам пулдор шидагия, просто так шидагия. не, анамиҳо ҳам дар зиндагӣ риск кардагианд. бача ту ба миллион риск намекунӣ, ту ба 55 сомон риск мекунӣ ки ту камбағал намешавӣ. ҳамон 55 сомон инами рӯз расход мекунӣ, пага меёвӣ. суми мели чиаю, не ки ояндаш хубай. фаҳмидести? худо нигаҳбон. рақамҳо 1414 WhatsApp Душанбе Сити дорад. кадом нафаре ки 30 дона билет мегира, як билет дар консерти Ҳамдам Собиров падаркаш мешавад. биё финал ай пеш тамошо кун, бира худат билет бибурор, бира калити ай дасти Ҳамдам Собиров қабул кун. агар ҷуръат да туғрӣ карда тонистӣ, як калити айон эс 200 000 сомон дига пулот метавам. аллоҳ нигаҳбонат.